Može li ovdje? Može li ovdje, ja ću ovamo. Evo jedna stolica ovamo. Neka što? Ajde. Neće. Može. Poštovani novinari, želim da vas pozdravim u ime kluba Srpske demokratske stranke i da vam zahvalim što ste došli danas na naš poziv i što ste smatrali da je važno da čujete ono što mi želimo da vam kažemo. Mi također želim da pozdravim našeg gradonačelnika koji je na čelu našeg tima, da tako kažem, na čelu priče koja je danas predmet ovog presa. A mi danas želimo da govorimo o sjednici koja je juče održana i da još kažemo da još kažemo nešto o odgovorima na naša odbornička pitanja i inicijative koje se također tiču rada prethodnih skupština i koja su tijesno vezana sa svim ovim što se dešava u kontinuitetu i što se desilo juče i što nažalost ne vidimo kraj takvom ponašanju. Kao što znate, mi smo juče prisustvovali još jednoj demonstraciji nezakonitog rada skupštinske većine koja je, da kažem, kulminirala donošenjem budžeta koji su oni usvojili bez našeg prisustva, a koji je iznutra potpuno izmijenjen njihovim amandmanima kojih ima oko 100 ili možda više. Ovdje imamo tu tabelu koju su oni nazvali amandmani i koji su, znači, u međuvremenu od trenutka kada su usvojili nacrt budžeta do jučešnjeg dana, znači, potpuno prilagodili svemu onome što je njihovo, što je njima značajno, što je njima važno i što je važno odjeljenjima, odnosno institucijama na čijem su čelu njihovi rukovodioci. Mi smo također imali svoje amandmane i mi nismo odustali od njih, mi smo ih samo povukli kao znak podrške našem gradonačelniku koji je tražio još vremena da razgovaramo i da usaglasimo sve ono što je bilo potrebno da bi budžet bio donesen sa svim odbornicima koji se nalaze u Skupštini i koji su naravno i obavezni, a i potrebno je da glasaju za budžet. Ali i da smo zadržali te amandmane, da smo ih ostavili u proceduri, oni za njih ne bi glasali jer oni su jasno dali do znanja da oni nemaju namjeru da odustanu od bilo čega što su oni predložili i tako je i Skupština završena. Iz istog razloga smo mi podržali našeg gradonačelnika i napustili sjednicu da ne bi prisustvovali daljem i dali legitimitet daljem kršenju zakona i donošenju svih odluka koje, naravno, ako su bili u stanju da donesu tako na taj način budžet, onda su i ostalo sve uradili onako kako su oni zamislili i oni se na to ne obaziru. Eto, to je ono što smo mi željeli da objasnimo javnosti i da kažemo da mi nećemo nikad pristati na nezakonit rad, da niko od ovih ljudi koji ovdje danas sjede nije učestvovao u donošenju ili radu bilo čega što je nezakonito. I zato smatram da jednostavno ta praksa mora da se prekine i da jednom moramo da radimo onako kako zakon nalaže, kako pravičnost nalaže
jer inače ja ne vidim budućnosti uopšte za našeg čovjeka i za naš narod. Ovo je bilo za uvod, a vi sad izvolite, ili ako, na primjer, želi gradonačelnik da nešto kaže u tom smislu, ili da odgovorit ćemo. Dobro. Izvolite. Samo da zamenimo. Možemo i mjesto. Dobar dan svima. Hvala svim sredstvima javnog informisanja što su danas u prostorijama Srpske demokratske stranke i na jučerašnjem strpljenju koji ste svi vi iskazali prateći sjednicu Skupštine grada Bijeljina. Bili smo svjedoci i danas ništa manje pod istim utiscima možemo da izjavimo da sam izlazak sa sjednice Skupštine grada Bijeljina nije bila nikakva dramaturgija, nikakva gluma kako smo mogli čuti u pojedinim navodima, nego jednostavno nedavanje legitimiteta kada imate situaciju da odredbe u amandmanima i prijedlozi amandmana sadrže nezakonite procedure, kršenje Poslovnika o radu Skupštine grada Bijeljina, kršenje statuta grada Bijeljina i kršenje zakona o budžetskom sistemu, budžetskom poslovanju i zakona o komunalnoj djelatnosti na nivou Republike Srpske, također kršenje zakona o javnim putevima Republike Srpske i mogli smo čuti kako to izgleda kada se o amandmanima komentariše na jedan stručan način u smislu evo da kažemo kada struka ekonomija kaže svoj stav i kada pravo kaže svoj stav. Ono što sam osjetio prije svega kao čovjek potrebu jeste da tražim pauzu i ja sam jučer si zahvalio gospodinu Đurđeviću, predsjedniku Skupštine, što je dao pauzu i još jedan put da ukažemo da amandmani predloženi od strane koalicije koja je poluiskrena i ostajem iza tih svojih navoda kada kažem poluiskrena, znam da unutra ima ljudi koji razmišljaju drugačije i mnogo drugačije i mnogo pozitivnije za Bijeljinu i za narod, ali oni još uvijek ne mogu da se otrgnu od kandži ljudi koji misle da je budžet plijen i da ga treba koristiti u privatne svrhe, zadovoljiti lične interese i zadovoljiti interese ljudi bliski po familijarnoj liniji, dakle i nepotističkoj liniji i preusmjeriti novac u ustanove gdje se on trošio na netransparentan način, a mogli smo vidjeti kako je to trošenje novca izgledalo u protekloj 2020. godini. Pauza nije dala očekivani rezultat. Zašto? Zato što ideja je bila da gradonačelnik još jedanput pozove na razum i da u okviru jednog amandmana koji sadrži više od 40 amandmana unutar jednog amandmana, da se razdvoje one stvari koje su propozitivne za sav narod, za sve odbornike, za skupštinu, za gradsku upravu, za svako preduzeće i za svakog čovjeka koji živi na području grada Bijeljine, od onih dijelova amandmana koji sadrže ovo upravo ono loše, potkusurivanje, familijarni odnosi, zadovoljavanje ličnih interesa i dijelova amandmana koji se odnose na to da se na njega gleda, na budžet gleda kao da je on plijen koji treba što prije rastrzati prema nekom sopstvenom nahođenju ili nahođenju male grupe ljudi. Međutim, nakon pauze koja nije urodila plodom, ja sam tražio samo još sat, 2, 15 sati, još jedan dan da pokušamo usaglasiti i u pravnoj, ekonomskoj formi da amandmani budu usvojeni, a još to je dio i fleksibilnosti i otvorenosti koju je predlagač budžeta pokazao, imajući u vidu da se predlaže budžet
koju je upravo kreirala prethodna skupštinska većina na čelu sa prethodnim gradonačelnikom. I vi želite i prema tom prijedlogu budžeta opet da ga mijenjate i to drastično, umanjujući stavke koji će značiti da ne možete zakrpiti udarnu rupu na vrijeme na asfaltu, ne možete održati makadamski put i ne možete održavati sistem javne rasvjete. Uvijek je u prethodnom periodu u ovim svim sistemima održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture moglo bolje. Ali stepen kontrole koji možemo svi i trebamo ukazivati radom kroz kontrolne organe ispred gradske uprave sigurno da može biti veći i bolji i u narednom periodu. Ali ako se domaćinski posluje i vlada u gradskoj upravi, onda jedan sami mali detalj, potrošnja goriva u okviru gradske uprave, januar 2020. 4200 litara potrošnje preko službenih automobila, a januar ove godine 2700 litara potrošnje. Dakle, kada, ja moram da kažem, natjerate da se službena vozila koriste isključivo u službene svrhe, onda ta potrošnja goriva i ostalih troškova moguće je smanjiti. Kada krenemo da štedimo u svom dvorištu, u samoj gradskoj upravi, racionalno da se ophodimo prema sopstvenoj imovini, onda mi možemo i dalje i otvorenije. Ali kada vam oduzmu sredstva sa ovih osjetljivih komunalnih stavki, odnosno budžetskih pozicija, onda dovode vas u situaciju, ja sam jučer i rekao, zaista neće mi biti problem da dođem skoro do svakog domaćinstva, svake mjesne zajednice i da objasnim da zbog neodržavanja asfalta, saobraćajnica, zelenila i svega ostalog što je neophodno za normalno funkcionisanje grada, odgovorna skupštinska većina koja je ove budžetske stavke smanjila i želi da prikaže, odgovorno tvrdim, želi da prikaže da gradonačelnik je nesposoban, da ne zna da vodi grad i da smanjenjem ovih sredstava kaže, ma da, on to ne zna. Mi to znamo, mi smo kreirali budžet, a ja odgovorno tvrdim da neću biti ni gradska uprava, ni mi izvršioci budžeta u onom dijelu koji se kosi sa zakonskim onim procedurama. I zato sam još jedanput juče pozvao na konstruktivnost, pozvao na pauzu, da usaglasimo i da odvojimo dobre stvari u okviru jednog amandmana od onih loših koji imaju za zadatak kriminogene, koruptivne radnje, nepotističke i sve one druge radnje koje će omogućiti i upropastiti budžet grada Bijeljine i omogućiti ljudima da i dalje na njega gledaju kao plijen. To je bila jedina ideja te pauze, da pokušamo razdvojiti dobre stvari u okviru jednog amandmana od onih loših. I na tome ću insistirati u narednom periodu. Znate zašto? Zato što sam potpunosti ubijeđen da i u skupštinskoj većini ima ljudi itekako koji razmišljaju drugačije, samo ne mogu još dovoljno da se otrgnu od kandži, od onih ljudi koji su im iste te kandže zaboli za vrat i ne daju im dovoljno da dišu svojim punim plućima. I zbog toga sam ubijeđen da vrijedi se boriti za narod i vrijedi objašnjavati narodu ko je kriv za neodržavanje puteva, zelenila i upravljanja otpadom. I na tome ću insistirati i dalje u narednom periodu kroz i izvještaje, kroz svakako radu, kroz 100 dana, da vidimo gdje su se odlivale narodne pare, koji su bili fiktivni sportski klubovi, ko je koga zapošljavao u kojim ustanovama, ko je uspio da zaposli sve članove porodice, da budu jedne porodice privilegovane, a da druge porodice nema nijednog člana porodice da radi u organima javne uprave. I na taj način, vjerujte, razotkrivat ćemo mi još mnogo tih detalja, ali izlazit ćemo sve sa imenom i prezimenom. Isto kao što sam i rekao za samu, pitali su me prije neki dan za sami urbanistički haos, zašto vam je ovako, gradonačelniče, u gradu ova zgrada na ovom potezu. Rekao, znate zašto? Zato što su neki od investitora bili privilegovani, da su mogli da rade sve i svašta, a druge smo tjerali jer im je falio jedan zarez na papiru za neku dozvolu. Zbog toga je to takva razlika. Mi želimo da radimo drugačije, na jedan otvoren pristup i da omogućimo svakom podjednake šanse za investiranje, za zaposlenje. I bilo je juče dosta licemjerno reći želimo nova zaposlenja i onda skinete budžetska sredstva, odnosno oduzmete budžetska sredstva na poziciji za rad volontera. Kako vi da privučete ljude, da ljudi osjete radnu atmosferu, da date mladom
i ambicioznom stručnom čovjeku priliku da osjeti tu radnu atmosferu. Ili hoćemo razvoj grada, a onda oduzmete budžetske pozicije koje se tiču eksproprijacije. Kako vi da izgradite Drinski nasip kada vam povuku ta sredstva za eksproprijaciju, a ovamo kaže mi smo za izgradnju. Da vidimo tog nekog ko će uraditi tu eksproprijaciju bez tih sredstava. Da li imamo možda magični štapić ili bilo neki od drugih, evo, javno parkiralište u gradu, ulica ugao ulica Save Kovačevića i 27. marta, javna parking garaža sa oko 300 parking mjesta koja je planirana, a oduzmu vam sredstva, odnosno budžetsku poziciju koja se tiče izgradnje, odnosno rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a vi znate da za tu izgradnju te parking javne garaže je neophodno prvo riješiti imovinsko-pravne odnose u iznosu negdje oko 300.000 konvertibilnih maraka. Znači, ne daju vam početak da bilo šta uradite dobro u smislu izgradnje, onda vam kažu pa on neće da razvija grad, a mi hoćemo. A samo vam oduzmu sredstva, da nemate nikako alat u rukama, ne alat zbog bilo koga u gradskoj upravi, ne treba budžetni gradonačelniku, treba narodu Bijeljine i ja odgovorno stojim za tih naroda. Znači, skidanjem, odnosno oduzimanjem svih tih budžetskih pozicija sa eksproprijacije, sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa direktno se utiče na razvoj grada Bijeljine. Ali isto tako želim da poručim da će gradska uprava zajedno sa resornim odjeljenjima učiniti i dodatne napore i da objasni narodu ko je za šta odgovoran, a isto tako i dodatne napore na izgradnji infrastrukture kako bi narod što manje osjetio posljedice jučerašnjeg događaja, odnosno jučerašnje sjednice. U tome nećemo posustati i podcijepat ću još mnogo pari džonova da to objasnim narodu i da uradim mnogo toga za narod, iako se ovakve opstrukcije doživljavaju na svakom koraku. I to odgovorno tvrdim. Hvala vam i raspolažem za sva pitanja. Ja želim samo još nešto da dodam. Ako pogledate njihove amandmane, a evo i mi imamo ovdje da ako je neko zainteresovan od novinara da vidi i njihove i naše amandmane, primijetit ćete da je najviše oduzeto, da se tako izrazim, sa komunalne infrastrukture u planiranom budžetu i sa kabineta gradonačelnika. I to ja želim direktno da povežem sa izbornom noći, kada je glavni šef koji vedri i oblači rekao da će učiniti sve da obezvlasti određene gradonačelnike i znači sve ide u tom pravcu. Gradonačelnik je sam to rekao, da se ovaj naš gradonačelnik učini nesposobnim tako što će mu oduzeti sva sredstva. A ja želim da kažem, kad smo mi pravili svoje amandmane, čisto da zna javnost, da je gradonačelnik nama rekao, evo ovdje vidite koliko je na budžetu gradonačelnika, slobodno raspoređujte, mi smo radili te amandmane, odbornici Srpske demokratske stranke. Imali smo znači njegovu dozvolu da slobodno raspolažemo budžetom koji je bio za njega predviđen. I mi smo ga ubjeđivali da je potrebno da se na tom budžetu, na primjer za odnose sa javnošću, ostave neka sredstva. Jer i vi, novinari, morate da budete plaćeni za svoj rad. Znači, na taj način je pokazao dobru volju da on ne želi da uzurpira sve one privilegije koje su prethodni gradonačelnici i službe imali. I ja prosto ne mogu da se odmem utisku, ne da se odmem utisku, nego je toliko jasno da na taj način želi da se onemogući rad gradonačelnika, ali ja sam sigurna da njegova energija, prije svega njegovo obrazovanje i pamet koju posjeduje i dobra namjera zbog koje su mu građani Semberije i dali povjerenje, da će sigurno pobijediti i da će sve što se u buduće bude radilo umanjiti ovu namjeru koju su oni imali. Znači to je toliko jasno, vidjet ćete znači da su svi amandmani u smislu onoga kako treba onemogućiti gradonačelnika i kako treba nagraditi sve one koji pripadaju njihovoj političkoj opciji, što je nedopustivo naravno. Zašto sam rekao u jednom trenutku, dozvolit ćete mi,
da postoji ljudi koji i unutar koalicije misle drugačije. Kad zazvoni telefon i kada neko od njih i predvodnik koalicije javi se na telefon, to je poziv iz Banja Luke gdje se dobijaju direktne instrukcije kako i šta treba uraditi ovdje u Bijeljini. I onda se često na sastanku čuje da je to instrukcija iz Banja Luke, uradite ovako, a ja sam želio samo da na ovom mjestu ovdje u Bijeljini da dogovaramo se i razgovaramo ovdje o Bijeljini unutar Bijeljine. I zato sam uočio i u prethodnom periodu različite frakcije i unutar samog SNSD-a postoji tamo ljudi koji misle drugačije. Postoji podijeljenost, postoji ljudi koji bi pružili ruku gradonačelniku, ali oni ne mogu da se otrgnu iz kandži još uvijek razmišljanja ustaljenog i predvodnika koalicije. I zaista, evo ako govorimo i opet prema svim tim istim navodima odgovorno tvrdim da je to poluiskrena koalicija jer su to pokazali i lokalni izbori provedeni 15. novembra prošle godine. To je pokazao rezultat i zato odgovorno tvrdim ima ljudi tamo koji razmišljaju drugačije i želim da ih pozivam i pozivat ću u narednom periodu. Ja neću odustati. Neću odustati ni od razgovora, ni od poziva, ni od domaćinskog poslovanja, ni od domaćinskih poziva. Vidjet ćemo sve ko će se odazivati, ali upornost, istrajnost, marljivost i odgovornost iskazivat ćemo na svakom mogućem koraku, a isto tako biti spremni da pretrpimo dobronamjerne kritike, sugestije i da ih uvažimo u najvećem mogućem obimu. I hvala još jedanput svim sredstvima javnog informisanja na ovolikom interesovanju i vjerujem da i vama nije lako trpiti vremenski okvir maratonske sjednice, ali zaista i na jučerašnjem događaju nisam želio i nismo željeli da dajemo legitimitet ni glasanju za budžet kada smo pozivali na konstruktivnost i na preformulisanje amandmana da zajedničkim stavovima izađemo i kažemo da, ovo je budžet koji je gradonačelnik predložio, koji je amandmanski izmijenjen sa saglasnošću sva 31, odnosno ukupno 31 odbornik i kažemo da, ovo je zajednički budžet grada Bijeljine. To je bila jučerašnja ideja i pauze i traženja dodatnih sat, dva ili dan, dva. Mislim da toliko smo dugovali jednim drugima, međutim nije bilo dovoljno sluha i onda vi morate da posegnete i da izađete sa donošenjem nezakonskih procedura u okviru amandmana. Izvolite. Šta će se sad dalje dešavati? Upozorili ste da neće biti dovoljno novca u budžetu. Može li doći do blokade grada? Hoće li biti dovoljno novca za plate i ostale davanja iz budžeta? U pojedinim, ja ne bih sada licitirao zbog ozbiljnosti i osjetljivosti samih budžetskih stavki. Mi ćemo sigurno zajedno sa Odeljenjem za financije razmotriti svaku budžetsku poziciju, svaku budžetsku stavku. Ono što želim da kažem da plate neću dozvoliti da zaposleni trpe bilo u kom formatu i obimu, a isto tako ćemo uraditi nadljudske napore da u okviru izgradnje komunalne infrastrukture, održavanja i saobraćajnica i upravljanja otpadom i javnom higijenom i deratizacijom, dezinsekcijom pokušamo kroz nadljudske napore u okviru zakonskih procedura da ne dolazi do prolongiranja tih, odnosno odužavanja u planiranju javnih tih nabavki. Tu će ovakve budžetske pozicije kada se smanjuju, vi direktno ugrožavate i deratizaciju, odnosno smanjenjem broja glodara na području grada. Udarate na dezinsekciju, odnosno da sve nas zajedno komarci ubadaju, a da nismo to zaslužili. Da se otežu planovi u javnim nabavkama, da smanjujete te pozicije i da onda kvalitet dezinsekcije, odnosno zaprašivanja komaraca bude
lošiji nego što bi trebao inače da bude. Znači sve one životne stvari, svakodnevnice trpit će zbog umanjenja ovih pozicija. I mi ćemo zaista zajedno sa odjeljenjem za financije učiniti nadljudske napore da ukoliko bude posljedica, a bit će ih, da one budu što manje primjetne sa nadljudskim tim naporima. I želimo zaista sve ove životne probleme da kažemo da, udarna rupa na asfaltu nije popravljena na vrijeme zbog nedostatka sredstava na toj i toj poziciji koju je oduzela skupštinska većina. Želim to da kažem. Ne želim niko da se bilo ko skriva iza takvih jednih radnji i da kaže da, to je odgovornost gradonačelnika. Neću to da dozvolim, zato ću da obilazim i mjesne zajednice i da objašnjavam i da uradimo nadljudske napore da kažemo ko je za šta odgovoran. Što su vaši sljedeći koraci povodom usvajanja budžeta? Mi imamo mogućnost i upotrebit ćemo i sve pravne lijekove koje se tiču svih nadležnih institucija Ustavnog suda da pokrenemo i postupak ustavnosti, ocjene ustavnosti vezano za ovakav budžet koji je usvojen i odgovorno tvrdim da neću biti izvršilac budžeta onih stavki koji se krše sa zakonskim procedurama. Zbog toga sam i tražio pauzu, ajte ljudi da se usaglašavamo. Nije teško potrošiti još par sati kada vas izovemo, ali bitno je da na tim sastancima razdvojimo ove dobre stvari u amandmanima koji ima mnogo od svih političkih partija, ali ajte da razdvojimo one od onih ličnih interesa, od onih ličnog bogaćenja i od onih stavki koje su isključivo gledaju na budžet kao plijen. Ajmo to što brže razgrabiti. Prema ličnom interesu, kako je bilo prema nekim navodima, a koji će, nadam se, i nadležne institucije potvrditi u prethodnih 15-16 godina. Izgledam još samo kratko jedno. Primjetno je, možemo reći, sinkronizovana akcija u Bijeljini i u Banja Luci što se tiče skupštine i skupštinske većine. Kada je riječ o budžetu. Evo, kada čujete navode i odnosno pratite se na onu izbornu noć i kada čujete ona jaka obećanja, nećemo ovo dozvoliti, pa ćemo ostaviti ovaj grad bez ovoga, pa ćemo ostaviti ovaj grad bez ovog. To vam je, nisu to, ja kažem, ne doživljava se kao udar na gradonačelnike. To je udar na narod koji živi u toj lokalnoj zajednici. To je direktni udar na narod koji živi na toj, da kažete zašto vi želite po tom principu da razdvajate Banja Luku, Bijeljinu, bilo koji drugi grad, jer mi smo svi u Republici Srpskoj. Na to je narodna vlada, narodna ministarstva. I naša je Banja Luka koliko i Bijeljina, i Bijeljina koliko Banja Luka. I istočno Sarajevo, i Trebinje, i Doboj, Novi Grad, da ne nabrajam lokalne zajednice, ali zaista želimo da vjerujemo. Želimo da vjerujemo, ali kada vratite se na samu izbornu noć, kad čujete ona prejaka obećanja koje ljude diskriminišu, onda dobro se zapitate. Zato vam i kažem, kad i te navode i prijetnje, ili kad zazvoni telefon pa kaže zvalo se nas iz Banja Luke, to nije stav. To nije stav, ne možemo to podržati. A ljudi, ja kažem, ajmo da se dogovaramo, mi svi ovdje živimo u Bijeljini, nemojte dozvoliti da bilo kakve instrukcije dolaze sa strane. Toliko dugujemo jednim drugima i da budemo otvoreni. Bilo je juče na pauzi konstruktivnih prijedloga, zato sam i rekao, ima ljudi koji misle drugačije. Osjetio sam, neki su izrekli, a nekima su izašle te riječi iz usta pa su rekli, pa moguće, ajmo da pokušamo, ali ipak većina, unutar većine je još uvijek bila da kaže da, mi idemo sa ovim amandmanima, pa nek ide kako ide. Takav je stav kad sjednete u zatvorenoj prostoriji. Takav je stav. Izvolite. Ja sam prošli put postavio, čini se gospodinu Milovanoviću, pitanje koliko će dugo trajati ovo političko nadmudrivanje. To isto mogu i vam sada da postavim. Koliko ćete imati snage, dakle koliko ste procijenili svoju realnu političku moć u ovom trenutku da možete koliko dugo da vodite ove sve aktivnosti, naravno u smislu da ne dođe do ugrožavanja funkcionisanja lokalne zajednice, budžeta, redovne isplate svih obaveza. Od gospođe Anke smo čuli konkretno da je skinuti sa stavke stambeno komunalne ili tako od
potrošnje i iz kabineta gradonačelnika. Dakle, u jednom trenutku... Najviše odatle, svih. Naravno, svi interesi su i parcijalni, i opšti, i kolektivni. U vrijeme, ja ne znam, prije nekoliko godina, ko je konkretno predložio da se izjednače djeca u svim obdaništima, privatnim, državnim. Da li je to jedna politička opcija, druga politička opcija predložila, mislim da to svim ljudima koji imaju djecu u obdaništu itekako dobro dođe. Ako je po 30 maraka po djetetu, neko ima jedno, dvoje djece, za treće dijete, hajde i da oslobodi ga te obaveze, na godišnjem nivou to će biti 500, 600 do 1000 maraka. To su značajna sredstva za jednu porodicu četvoročlanu. Dakle, niste ovdje danas rekli da li je taj prijedlog dobar, šta je sa poljoprivredom, sa ovih 1.100.000 na 1.400.000, da li je taj prijedlog dobar. Treće, naravno, ljudi dok nisu planirali proširenje porodice nisu ne razmišljali o tome koliko će im značiti za novorođenu bebu da dobiju neku nadoknadu. To će im u onom trenutku kada dobiju novorođeni će puno značiti. Dakle, od vas samo očekuje javnost, pa i mi novinari, neku liniju približavanja. Gdje je ta linija približavanja gdje se vi možete dogovoriti? Gdje je taj minimum nekakav dogovora da kažete ovo je dobro za kompletan grad, za sve građane, jer ovdje sada imamo dva suprotstavljena politička bloka i naravno imamo i onaj treći blok apstinenata i njih je, ajde kažem, 40% koji ne izlaze na izbore, koji ne glasaju ni za jedan ni za drugi. To je suština. Da. Evo, Ljubo, hvala vam na pitanju. Vi ste upravo nabrajajući sve ove dobre stvari u okviru amandmana koji su došli sa adresa mnogih političkih i većine političkih partija. To je upravo bila ideja jučerašnje pauze pokušaja naknadnog usaglašavanja. Ajmo ljudi da razdvojimo ovo upravo o čemu ste vi govorili. Stvari koje se tiču pitanja boračkog statusa, novorođenih beba, odnosno novorođenčadi, poljoprivrede, djece u vrtićima, stipendija samo vezano za studente, subvencije za privrednike, subvencionisanje đačkog prevoza i pomoć privredi i zdravstvenom sistemu u okviru ove pandemije. Vi ste i mi u ovim par rečenica nabrojali upravo ove dijelove amandmana koji su i dijelove amandmana koje je predložila skupštinska većina i dijelovi amandmana koje je predložila SDS, PDP i DNS. Oko tih stvari je bila poenta na pauzi da izdvojimo te dobre stvari, da napravimo amandman i amandmane u okviru tih dobrih stvari oko kojih će postojati zajednički konsenzus i da prijedlog budžeta bude izglasan sa 31 za. To je bila ideja. To je bila ideja, a želim i ovo da vam kažem. Do sada, i to će biti objelodanjeno u narednom periodu, nije bila praksa, iako se zove državni vrtić, nije bila praksa da ga svi plaćaju roditelji. Bilo je praksa da 50 djece ne plaća, odnosno roditelji od 50 djece ne plaćaju nikako državni vrtić, a to je sve bilo na uštrb ostalih 400 i preko 400 roditelja koji su plaćali povećanu cijenu boravka djece u državnom vrtiću. Pa je ta cijena boravka u državnom vrtiću najveća u Republici Srpskoj. I to želimo da mijenjamo na način da ovi koji nisu nikako plaćali, da počnu plaćati, a ovi koji su plaćali sve vrijeme, da ta cijena bude niža. To je ona jednakost. A u nastavku te jednakosti bit će sigurno i poziv na usaglašavanje, konsenzus svih političkih partija da i za djecu koja pohađaju privatne vrtiće isto tako cijena boravka bude subvencionisana. I sve ste vi jako lijepo nabrojali oko tih stvari juče, dobrih dijelova u amandmanima je postojala volja, želja i energija da dođe do usaglašavanja. Međutim, predstavljeno je sve kao jednosmjerno, kao nedodirljivo i onda ne želimo dalje da učestvujemo u takvom radu. Bez konstruktivnosti i bez mogućnosti da dođe do kompromisa. A ovo sve vi što ste nabrojali i još mnogo drugih dobrih stavki su jako dobro i odziv među ljudima i popularnost tih mjera je neupitna, a i efekti koji će uslijediti nakon usvajanja takvih mjera
bili bi jako dobri za sav narod koji živi u Bijeljini. Želim ja da dodam još ovdje, Ljubo, nešto. Znači, naši amandmani koji su, evo, možete ih vi uzeti da ih pogledate, su, znači, skoro isti, da ne kažem, vrlo slični. Znači, mi smo napravili amandmane za sve one osjetljive kategorije koje ste vi pomenuli sada, i vrtiće, i penzionere, i borce, i poljoprivredu. Čak naš amandman za poljoprivredu je bio za 100.000 veći. Ali oni su nama rekli, oni će kao u tim razgovorima koji su se vodili, oni su nama rekli da će oni podržati neke naše amandmane, ali ako oni ne zadiru u njihove amandmane u tom smislu da mi, znači, pošto se radi o istoj materiji, to je znači, eto kao oni hoće, ali eto ne mogu. Znači, treba da javnost zna da smo mi imali rješenja u budžetu i za sve one kategorije koje su u ovom trenutku osjetljive i nezaštićene. I nelogično je da oni izmijene budžet 6% ili više, 6 i nešto, budžet koji su oni pravili, čiji su nacrt oni pravili. A mi smo ga izmijenili da poboljšamo elemente o kojim smo govorili u visini od 2,5%. Znači, to je jednostavno nedopustivo i to se ne radi budžetima. I ja želim još nešto da vam kažem, vezano za rad Skupštine, a to sam najavila u početku, da mi imamo, znači, komentar i na neke ranije nezakonite odluke. Ja sam na prethodnoj sjednici postavila pitanje koliko je koštalo budžet grada Bijeljine nezakonito smjenjivanje i postavljanje novih načelnika u 2 navrata, a to je bilo, znači, 2020. godine i 2016. godine, kada je ista skupštinska većina, jedan put bez bivšeg gradonačelnika, drugi put sa bivšim gradonačelnikom, smijenila određene načelnike, imenovala nezakonito druge i gradska uprava je tužila taj postupak i donesene su sudske odluke, svi koji su bili nezakonito smijenjeni su vraćeni i svi ti ljudi u tom nezakonitom procesu su dobijali naknadu, znači jedni i drugi. Tako da je to koštalo budžet grada skoro $500.000. Da se radi po zakonu i da se radi kako treba, to $500.000 bi zadovoljilo sve ovo o čemu mi danas pričamo. I ja sam, znači, protiv toga, odnosno zato sam da se jednom stane takvoj praksi u kraj, ali nije se stalo. Znate da su na prošloj sjednici svi gradonačelnikovi prijedlozi za načelnike odbačeni i da je to u sudskom procesu. Ja se nadam da će taj sud i to tužilaštvo biti principijelno i da će opet donijeti istu odluku, da će, znači, donijeti rješenje da ono što je gradonačelnik po zakonu predložio bude validno, ali treba jednom da neko odgovara za takav postupak. Ne možemo stalno raditi, znači, ajde, mi smo u skupštini odbornici, dižemo ruku za ono što nam naredi neko ili što sami svojom voljom donesemo, a da za to ne odgovaramo. Ko će odgovarati za $500.000 bačenih sredstava koja su potrošena uzaludno i koja su potrošena nečijom bahatom voljom? Ko će za to odgovarati? Znači, ja, i ne samo ja, nego građanstvo i ljudi uviđaju da su naša tužilaštva također potkupljiva, podmitljiva. Ja ne vidim drugog načina nego da i vi kao novinari, a i mi kao neko ko želi da se zalaže za zakonitost, da stalno podsjećamo sve ljude, prije svega sudstvo i tužilaštvo, da rade po zakonu i da jednostavno počne da se radi odgovorno i da se kažnjava neodgovornost. Evo, ja imam i taj odgovor ovdje ukoliko želite da to vidite, ali ja mislim da je to porazno i da jednostavno mi nećemo ići naprijed ni jedan koračić ako budemo i dalje ovo sve tolerisali. Hvala vam lijepo i eto, ako još neko ima, ako ne, ja se zahvaljujem. Da, ovo je ujedno još, sada ste me postakli pričajući, ovo je ujedno prilika da želim i ovako javno da pitam okružno javno tužilaštvo
o zaprimljenoj krivičnoj prijavi protiv direktora Centra za socijalni rad gospodina Milorada Sofranića. Da li se odmaklo u proceduri šta i šta se radi po tom pitanju, da možemo komunicirati i na sve te navode blagovremeno obavještavati javnost i u skladu sa osnovom sumnje koji je uspostavio revizorski izvještaj da vidimo dokle se stiglo sa tim postupkom. Ovo će biti ujedno prilika da ćemo mi u skladu i sa sljedećim revizorskim izvještajima koji budu pristizali da postavljamo ovakva ili slična pitanja zavisno kakav revizorski izvještaj bude. Ne želim da prejudiciram, ali isto tako želim i da svaka nadležna institucija radi svoj dio posla. To je to. Hvala i vama. Hvala vam.